Sama emak Siti, bakul kae. Oh iya. Aku mau turu digugah. Semangat dulu, emak. Mau tak topik dan pening gak dulu tau. Lebih jantung. Iya. Halo. Ya, semangat. Oh wes makan. Berarti ayah rene sesuk. Sesuk mah piye? Lah piye? Apa iso dundur Senin? Senin ki aku Apa mau yang? Senin aku mau besok ini. Yo, senang lu besok. Yo sesuk wae to, sesuk kan saya terakhir lu bengi. Besok Hah? prei. Oh, sesuk prei lho iya, sesuk prei. Terus Senin mau besok jam 8. senang lu pagi. Nah terus saya Ya, kapan? senang lu besok. Terus minggu prei. Heeh. Tapi bojomu wis ngerti prei ora? Ora ngerti. Ora ngerti. Ngomongnya berarti ayah SMP jam 11. Iya, iki sik mangkat. Kalau mbak ayah kan nek sedilo kurang. Iya. Pengen nek teko jam 7 ya momor jam 11 urung apa-apa. Jam 10 anane ndelok IAP tok. Aki ngomong-ngomongan urung kae. Terus jam nyamene. Ya minggu lah. Minggu ya. Minggu ya. Tapi orang nginep loh. Apa? Orang nginep. Orangnya para apa ya. Berarti minggu jam piro ya? Jam itu. Terus jam 11 mulai. Ya ora lah. Yo jam piro. Kan besok. Hah? Mlebu isuk toh? Rasane mlebu isuk. Hah? Iya, Senin mau besok. Anu senene mlebu pagi ya. Terserah ya minggu nek teko jam piro. Pamit bojone piye? Masuk jam piro? Nek Senin mlebu isuk, ayah yo tekone minggu pagi to. Terus jam 7 jam 09 balik. Minggu pagi mulai kerja ora. Ngopo? Minggu pagi. Sore wes jam 3. Oh jam 3 sore minggu ayah teko. Kira apa? Ya. Heeh. Sore wes ya. Jam 10. Hah? Iya. Biasa. Sore ya. Ya Jam sore. 3 asar ya. Ya toh pamit nyonyai kan. Kerja jam 3 ya.